Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Dis vir jou vriende, lyk dinge by jou. Is alweer daai tyd van die week, waar ons 'n bietjie kyk na die nuus en so, hier gedurende die week om te sien wat gaan in Suid-Afrika aan, wat gaan aan in die res van die wêreld. En ons het gesien hierdie week dat die greatest country in the world se president het besluit, hy val nou weer vir Iran aan. En so aan, vir welke rede ook al. Assalamu alaikum, bitches. This is your new Supreme Leader speaking. Anyway, enjoy your new freedom, people. We're going to have bikini parties, all-you-can-eat buffets, dancing to country music, and singing karaoke all night long. We're going to have the best fiestas with delicious margaritas and sexy mamacitas. As jy die nuus gaan kyk, en jy kyk na al die opiniestukke en so meer, die vir dit en die teen dit. Ek was al nooit 'n voorstander van oorlog. Ek dink absoluut dit is die grootste vermorsing van geld. Maar ons weet mos nou al, oorlog kan 'n baie winsgewende besigheid wees as jy dit vir die regte redes doen. Dit is nou vanaf die Bybelse dae toe mense mekaar se koppe ingeslaan het en die mans gewoonlik vermoor het en die kinders weggesleep het en die vrouens misbruik het en so meer. Dit was nou die dae voor nou nog vroueregte was. Ja, die vrouens nog nie kon gestem het nie. Maar 'n klein oorlog wat ook woed op hierdie stadium is nog steeds oor hierdie ou, meneer Epstein. Ons het nou gesien dat daar is nou 'n spesiale komitee, wat jy het ook al wil noem, wat nou verantwoording soek. Hulle roep nou ouens in om te kom getuig. Dis nou hierdie manne wat so op die Lolita, dit was nou Jeffrey Epstein se jet gevlieg het, na sy eiland toe en blykbaar betrokke geraak het in alle ekskapades. Daar's glo, dis nou na bewering oor die 3 miljoen files. Maar daar is nog net so 'n klein bietjie van dit vrygestel. En die greatest president in the history of America, Donald Trump, hy is ook betrokke in dit, want hy en Jeffrey Epstein was op 'n kol lekker vriende. Nou my ma het altyd gesê, jy word geken aan jou vriende, Donald. Ja, you're known by your friends. En ewenal was hulle vriende gewees voordat Jeffrey aangekla was vir die misbruik van vroue en handel in seks en al hierdie tipe van goeders. Jy was 'n vriend van hom gewees en jy is op daai foto's gesien destyds. Toe was jy heel wat jonger, jy het meer hare gehad en jou pens was nie so groot soos myne nie, né? Waar jy ook lekker gestaan het met meisies en daai tipe van goed en so aan. So, nou word daar gesê, hy moet ook getuig, maar intussen het Bill Clinton, hierdie ou destyds, hy is absoluut so geloofwaardig, is ongelooflik. Is ongelooflik ongeloofwaardig. Het hy dit gesê, destyds, na sy eskapades met Monica Lewinsky. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. Hierdie week het hy getuig, daar so op die kommissie in Amerika, en hy het die volgende gesê, I'm here today for 2 reasons. The first is that I love my country. Wow. Powerful, né? And America was built upon the idea that no person is above the law. Ek sal so bly die dink, ja.
even presidents, especially presidents. The second reason I'm here is that the girls and women whose lives Jeffrey Epstein destroyed deserve not only justice, but healing. Oh, it's poeties. They've been waiting too long for both. En dan gaan hy aan, hy sê, I had no idea of the crimes Epstein was committing. Rarig. Maar jy vlieg 16 maal, volgens wat hulle weet, 16 maal met jou entourage op die Lolita, vlieg jy na die eiland toe. No matter how many photos you show me, I have two things that at the end of the day matter more than your interpretation of those 20-year-old photos. I know what I saw, and more importantly, what I didn't see. I know what I did, and more importantly, what I didn't do. Wat is dit wat jy nie gedoen het nie? Wel, het jy nie dit wat jy gesien het dalk? Dit is baie dubbelsinnig hierdie. Is dit een van die goed wat jy nie gedoen het nie? En hoekom het jy dit nie gedoen nie? Was dit 'n lekker daar op die eiland, want daar is foto's waar jy lieflik lê in 'n jacuzzi, tik van die lag. So ja, hierdie ding gaan nog 'n paar lelike draaie maak. Intussen woed die dinge voort daar in Engeland, met die nou gevalle prins Andrew. En hulle grawe al hoe dieper. Net so diep soos hulle grawe. Waar het jy al van 'n, as ek het vir jou vertel, en jy weet nou nie hiervan nie, miskien is jy ook so connected met die nuus. Ek kyk die nuus baie selektief, en ek sif so 'n bietjie uit en so, maar wat my interessant is hierdie ex-bestuurder van Ekurhuleni munisipaliteit, so 'n paar jaar terug, 'n ene dokter, wat 'n vlug onderneem het. Het was net vir 3 dae, hier vanaf Engeland toe, sy en 2 van haar vriende en waarskynlik haar lover. How sexy can you be? Similar silence from a man we believe is her lover, the good eye surgeon. Dr. Maleka, yeah. When we hand-delivered questions to his office, because again, he wouldn't take calls or answer messages, he gave us a very terse response to say that he can't break patient confidentiality because of some sort of medical issue. Was he going on the London shopping trip to go do eye surgery in London or what? Well, I have no idea, because as soon as he sent that message, he blocked me on WhatsApp, and he's also refusing to ask more questions. And you know, again, the secrecy of this is odd. It's not only the secrecy of the fact that none of these individuals are willing to talk to us, because really, if you've done nothing wrong, you have nothing to hide. Did you ask for evidence from Xolani? No. Ma'am, did you ask evidence from Nqeza when he said, I have extramural activities with Mkhwanazi? I'm asking you the question. You don't ask me questions. I ask you questions. So I have no comment. May I please speak? Vir 3 dae, en nie eens 6 maande na hulle terugkeer nie. Nie eens 6 maande daarna nie. Toe word daar 'n tender toegeken. And that's the high watermark of the story, is that from within a year of embarking on that flight, she bid for and won a lucrative fuel supply contract for Ekurhuleni. And to date, she's been paid 10 million rand. Wow. And you know what makes her lie so laughable, saying that she doesn't do business with the state, is that the records we've now obtained show that she was paid nearly 600,000 rand 10 days before she made that denial to us. Wow. Terwyl sy nog die bestuurder is, sy is nie meer nie, van die Ekurhuleni munisipaliteit, word daar tender toegeken aan die maatskappy. And during that exchange, she was very clear with me.
not well pleased to see us and eventually ejected me from the pharmacy, but said, I'm a private citizen. I don't do business with the government. I don't work for the government. And stop harassing me. And it's a very similar line that I'm getting from both Mashazi and the people who are now on the flight with her. And a bit of research which followed revealed that those statements were quite far from the truth. She does business with She does business with Ekurhuleni. What's the nature thereof? Not only business with the government, but she does business with Ekurhuleni. Al verweer wat hulle het. Nee, ons doen nie besigheid met die staat nie. Nee. Ons werk met die private sektor. Hoe sê ons het John altyd? Ek like dit as John Steenhuisen sê. Private sector in Engels. We also need like the private sector to come on board now, the private sector. So hulle doen net besigheid met die private sector. Maar nou gelukkig in hierdie land het ons mense wat nie skroom om te grawe nie. Journalistieke grawertjies. Mense wat gaan goed ondersoek tot in die diepste. En ek moet sê vanaand, daar is baie negativiteit teenoor journaliste. Party mense noem hulle lelik genoeg hoernaliste, het ek al gehoor en so. Maar jy weet, as jy die mense waardeer vir die waarheid nie, as jy ou is wat hou daarvan om in die sagte, watteagtige leuns te lewe, dis vir jou geriefliker as die waarheid. Die ou mense het mos altyd gesê, die waarheid maak seer nie. En dit is 'n ding wat inderdaad jou baie kan seer maak, as die waarheid uitkom. En die waarheid is amper soos jou skaduwee. Jy kan nie ontslae raak van dit nie. Die bliksemse ding bly jou volg, dis 'n skaduwee. So, ek wil sê, jy weet, dat as dit nie vir hierdie joernaliste was nie, sou baie van hierdie goed nie uitgekom het nie. Public officials will be held accountable for their conduct while in office. Yes. And Mashazi's point of departure is to say, well, I'm no longer a public official, so why are you harassing me? The point is, at the time she embarked on that flight, you were the acting, well, not even acting, you were the sitting city manager. The number one public official. Exactly right. But it's also the secrecy, or the inherent secrecy that was put in place by Mashazi. And that's the second leg of the story, to say, well, as city manager, she is bound by the legislative prescripts of that municipality. She is an employee just like everyone else, even though she might be the most influential one. And the policies, especially the gift policy of the city of Ekurhuleni, is very clear. You must declare any gift or gratuity you are given, regardless of who gives it to you. And the threshold is 350 rand. 350 rand. And now, in essence, Mashazi's gift is a 3.5 million rand. Gangstacks. Of dit werklik aangespreek gaan word, is 'n ander storie. Want onthou, ons het die parlement en die goewerment in Amerika, soos Clinton nou, ex-state president. We've got to protect him. Van misdaad en goed, en enige ongeruimthede is vir ons plebs, man. Hulle kan ons plebs baie maklik vervolg en tronk toe stuur en allerhande goed is. Maar as dit by hulle kom, nee, dan is dit altyd hierdie watteagtige, hierdie ou kathandskoentjies, moet dit gehanteer word. So ek kan vir jou sê, onomwonde, as jy dink, ek verlekker my in hierdie mense se leed. Ek doen. We are now asking and demanding that President Trump officially come in and testify in front of the Oversight Committee. He appears in the Epstein files next to Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell almost more than anybody else. Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. So it's time for the president to answer questions about why files are missing from the DOJ, why there's been a White House cover-up, and why we continue in that administration to call this investigation
I mean, I can't believe you're asking a question on Epstein at a time like this where we're having some of the greatest success and also tragedy with what happened in Texas. It just seems like a desecration. But statement, if Republicans were serious about investigating Jeffrey Epstein, that you would call President Trump to testify. Why won't you? Well, President Trump has answered hundreds, if not thousands, of questions from you all about Epstein, and I think he's been very transparent in releasing the documents. We expect hopefully more documents to come in. We're still assessing the 3 million plus documents that we have. We obviously will be moving on to the next phase and bringing. But I think it's time now for the country to maybe get onto something else. What would you say to people who feel like they haven't gotten justice, Mr. President? Something that people care about. Yeah, what did you say? Go ahead. What would you say to the survivors who feel like they haven't gotten You are the justice? worst reporter. No wonder CNN has no ratings because of people like you. You know, she's a young woman. I don't think I've ever seen you smile. I've known you for 10 years. I don't think I've ever seen a smile in your face. You know why? You know why you're not smiling? Because you know you're not telling the truth. So ek verlekker my in dit. Moet nou geensins dink dit is nie so nie. Ek moet bieg. Ek verlekker my as hierdie mense uitgewys word. Kom, dis tyd vir jou, papi. Dis tyd vir jou. Jy's net 'n korreltjie sand. Jy moet optree soos 'n korreltjie sand. So, dis nou jou tyd. So ja, hierdie is alles goed wat maak my weer meer wantrouig teenoor die mens. Ou wat ek ken het 'n paar jaar terug het hy gesê, jy kan nie jou familie kies nie, maar jy kan jou vriende kies. En wanneer ouens soos Bill Clinton dit ooit eendag gaan verstaan, en baie van hierdie mense, julle kies julle vriende, en om spesifieke redes, en dan, as julle in die moeilikheid kom, daar op julle babbels, gooi julle die vriende net so onder die bus in. So wat is die ergste, om die jou familie onder die hol geskop te word, of die jou vriend? Laat mens dink oor die lewe. Ons almal het 'n lewe, ons almal is in beheer van ons lewe. Ons maak keuses, en whatever die keuse is wat jy maak, there will be consequences. Jy moet met daai nagevolge moet jy kan saamleef. So, ons gaan baie interessante tye in hierdie land. Dit is net 'n jammerte, dat baie van hierdie mense, die mense waarna ons opkyk, want onthou gesag kom van bo af, nie van onder af nie. Die hoogste gesag is God se gesag. Maar hierdie mense gesag hier op aarde, as jy opkyk, sien jy net donkerte. Ek neem aan, dit is dalk hulle poepole. Sien jou op die trein Saterdag en onthou, moenie steel nie. Die staat haat kompetisie. Radio South Africa, your voice. 24/7.